Sina ginang bahay hakuan ko ini, lupa ko ini. Oh ya. Hoy, Apadji. Yung sina ginang bahay ni. Lupa ko sa ini piya ginangan nyo bahay ni. May ta, ando Apadji, mangayo kami kay Mutabang. Subay napatapos bulan ng panamulugo ng bahay na mo ini. Lagi-lagi Apadji, magaylayan. Do isab kaylo. Kaylo mo kami, iban si mga anak-anak ko ini, ibang mo kami paigo na Apadji. Masala yan, problema nyo, bukun problema ko. Yung problema ko, lupa ini hirarakang ko. Problema nyo, ayaw pasura pa problema. Ha? Ando Apadji, bukon ka ka marayaw adat. Ha, maansam pakaw, adurog pakaw. Kuno ba yung kako? Sabab, sari na, daw ko man magbisarayo, mamimiyon, patangguhan ko na biyan ni namimbiya kuwan nyo. Hindi pa patapos bulan hadya, pag uusad to, mig na kamo rin, di pa ngayon ko kanyo. Ha? Okay, patapos bulan hadya ka mo ha? Okay Apadji, ansaman. Ano Apad? Ansam?